بين سالا خوش در باس به از جیانا گند خوشن هم دایکم پاور کار دکن هم دایک پاور يعني بهر تشتي هم پاورانن به کیف خوشی بونه به يعني وقتی يعني از یکا ازدیم يعني چیکه ازدیوان يعني نوك هذا يعني سلمان أما محسن يعني نأز ناف بسلمان هذا نحس جاز ناف أهلي خدم يعني بعيدما بمرابون بشاهيمة بمرابون يعني واجب بيروز ذكر بمر يا وان خوش دوري منكر ميجي قدوري وانا كر يعني يعني ملوان نيري يعني كاري گوند ام تمي پاورانن چه بهم پاورانن يعني جيانا گوند خوش در باست به سحاره مراد بن قوا وقتا ما دي زاروك دچو زبستان مدرسي وان ما بان وان دكر ما تاشيش وان حاضر دكر دو خوارن دچون مجي ما دچو كاري گوند چي لازم بون او يعني بقوتا ساعات ده يا ساعات يانزا ميواني اوي ورن محاضري وان دكر دهينك ميوان دهاتن طولين حتى ايواري وان ما خوارن شوان آماده دكر محاضر دكر تدي زوب تشانا ما خو حاضر تو مدقو يعني وي ورن قند ام تعلم تدي دار مدرسين تعلم زماني كردي دي نفسانا كردي ام دايك بريار دا يعني معلومات چكا ازديا نهيشتن غازوان فيدري قوت قو قندي ازديا هي قوم قابونا كنت ور فيدري قوار جمع دما قوام منك تريم شاند فيدري إنه وان بهيست جا مالا ازديا جا بهيست زوان فيدري قبل نكرن جاجنك ازدي دنفس المانا بعيشة قوتن قوم في تشتي قبل ناكل شاتن بيع عشيرة هناك ازديا للشنقالي هاتن قو هاجر تتكم نوان ده امشي تناز ناكن يعني ام في تشتي صرخو قبل ناكل مقو مادام وقبل نذكر يعني أفتن صالمة أدفي حالي دم ودفي رزيلية دم ومبرم تشونو دات وبيزان بأتشاوامه وهو شغي ونقو كتجنك إزدي يعني الودري أما من بريار دا كأزوار منا واند ونه ديت كجنك إزدي كمحتاجي يعني عشيرة قش هاتن وشانت بيمن مقوم بريار خداي از جمع نعيش يعني خستا ما هي الفيدري طباخ خزاي الفيدري او جيدي خانيوان الفيدري افقي هاوان عشتك اللي رادخن شيدك عجبو جيني ازيد بيجم بيم يعني تجاري يعني نترسن مرة بخو باور بفه مرة بخو تشكا خو بفه نقو يعني تأزدي بتدركي بعيشة وخلاص تنماد بأزدي نا تأزدي ياخد مني تسر خد مني يعني بالعكس يعني كانت تخازت تبي في أزدي يعني دناف جواكي دناف جندكي دناف باجاركي غريب دوان بعلميني يعني ازدادي تشاواي ام تشاوانن او جبترن تنازكن او جبتر خورد بن يعني از بانكي مش يعني دايكي او جني ازدي او دايكي ازدي وان نخورد بن يعني جمرة خوب خورد نك تجاري مرة خورد ناب يعني قد لكي داري بيجي قالك مرة هر يعني نبي يا هنك دي او جن او ظلام هن ناخذ كاميرا بقيني او تشتكي بربلت مي مرة كيم دك يعني شبه مرة بخوازي دي قونانك
شبال في هاوية تخواسم جنيز يعني خورت بكن يدارا خورت بكن ورا قديش نوع از اما اج وقت مراجع عفرينم الحلب از مابي نجي عندكر دما مش حلب دركت صار اساسك انه از بسافر مهارم دربو لألمانيا جمال باطيخو وقتي از فترة لقامش ليمون هاولد من مرة قلتن بروجوكي صاروا كيما هاي جندي جنواره لآلي دربيسية مرة أنا وقت مرقت شيبي مخاصة إنه از بي بروجي بينا مناسبك سروي أساسي هاتم إنه وقت زيارة إنه از ما هاكي دمع خال بداري بمينم حياة كاغتي من دار شيبي وأز بسافر مهارم از هاتم بداري از وقت نزكي كيمي ما هاكي از لفرمون دوي دامي دا يعني من نيريني خو غيرانج بو سفر بليار قرد مگو يعني جي اي خواستاكي من و جي اي انا دا خيالي مدا مدا خواست انو عيني هاب جيوه اجبو پرورده اجبو كشكي من اجبو پیشکتنی من بشروجه ما يعني سرکفتنی ما انا جوی گندی هانا در کبه تشتکانا يعني ای تشتید خیالی مدا يعني عيني جوی گندی در کبه سروي اساسي يعني بليار قرد مگو ازل بداري بینی نا هر روز مثلا وقتی دبستان ها بیسه ام سبی زاروکی خوش یارده کن
داشته جوانا رو چه دکن دشینن دبستانی ام برنامجی خدا دخن ام مدایک به هفته رول بداره مثلا کوری ما دوردا چه کار دکن دو هبسه ام لحاف پرواده که مثلا به هفته را دکن جی فرنی ما های نونی ما تنه بسه ام نونی خود چه دکن کوری ما ایگون چه کار پیوسته لازمه مثلا اولی پاقشی اولی زراعت به اولی مثلا چاندنی به نیوانک به مثلا حاضری خود کن مستقبلی نیوانی خود کن یعنی هف تشنگی برنامجی خواهم داد خن چه بیسه به هفته رو دکن کاری من دگوندو از علی پاراستینی گندکم از چند کابلی من دنجی های و باروجی وقت مگو یعنی کاری گند یعنی دیسم به هفته رو کاری خود کن گلکی شعوری که جدایش بر ام نخوازن مثلا یک جدار وواره پاراستینی ما بگی ام دخوازن بخو ام دستی خو مثلا پاراستینی خو گندی خو زاروکی خو بکن یعنی چه مثلا خطری هبه چه مثلا او هبه ام مستعدنا هم برای بساکنن یعنی وکنا مسئولیک ام رو دکن ام ذات ام دخوازن دوی مرحله کهون مثلا مرحله کی دایک چه وضع کاری به نوی مسئولی خو زاروکی خو تنی خورو که اعتماد چنک سریع کیده نسروی اساسی آنم مصادقه. دما نیوانی ما مثلا تین خبر دنما موعدی خو مثلا او دکن تین بداره بکن مثلا خبری دایک و حمی های زاروک جی حاضری خود دکن جبو استقبالی نیوانا جبار یعنی وقت و بحث که مرقی در وجباکی گلک های مثلا وقتی دما دی بیسن گندی که وصل های دخوازه بار وی گندی میزه کن دایک الورچ هوا جیان دکن یعنی خاصة مثلا هنج وقت هن مثلا دربو فكرة كي مثلا شوج برنا يتين دما وقت بجعبي خوجي دبينن يعني راستي دبينن بداري چوا يعني جن هنا بداري تاني خوج يان دكي إنه ها وزارو كي خو يعني سروي أساسي مثلا استقبال جيدكن و لقندي ما مطبخي ما يمازن هاي دما نيفونك بر بيسا مناسبة كي حفلة كي تشتك بيسا أم حاضرتي خوي خورني خوجي دكن طبعا دايجي بها بدرو دیسو اینجا ما یک تنه چه کار دفرده ها بیسه ام گی دستک نه ام به هفته رو دکن و نیوانی ماجی کیف خوش دبن و عین وقت دناسی گنجی ام ونار مثلا دن ناسین و یعنی ماجی ناستکن جانی ماجی ناستکن و یعنی قال لك كيف خوش دبن و دچن بداري نها ایمن مثلا 23 سال و تشتك على البداري ما مثلا جنور مثلا احساسك وقت مگوی انا ایمن حس کردیم علی جنور دو حرتم جدایی جبر وقت مثلا انه چاو عم دبن بداري انه قال لك داي كان وزارو كان اما مثلا هر کس مالی خدای بس يعني وقتی جد ام جي بها بدرونه وقت مالی کی دونه وقت مالباتك انا ام كوم دبن هاف هاف تشتو باري جامعة تنابي دما از لحلب بوم مالباتي من دربو بين نيسكي 10 سال چونه يعني هنا حرتم بتانيبين هابي يعني بتانيبين از هاتن ور من او تشتو مهيس ناكريني بحاسي تمانا مالبات دور من خوشكي مننا وقتی ايش بكيف بن ام تم بهاف درونه بهاف ده حسن وعيني وقت مثلا از قالك تج جنوار از فيربو مثلا شخصي مجي هات جارتن مثلا وقت باوريك خورد چه مثلا پرورده جی ما در باسکر ما بر یعنی قالك تش مثلا هات جارتن دمادو از و کشکی خواجی هفجي مثلا قالك انه بيش كاتنك الجنرو عندما وقتها بن آزادی جن يعني ام دخوازن يعني براستي جي آزادی جن بدارت ام اودكن ام ور بجعبي خود بينن راستي هذا وهري داوية از دبيجم مثلا جندي جنوار نبس جي روج آفارو باكريه يعني جندي جنوار ودلي جندي جنوار جي حمي جن جياني رو باكريه هاف جندو يعني ام دخوازن جني كي نبس هنا مثلا دارك خوت نبي يوم مثلا انه الخو حيري نزونه که هر کو وریور نو جه همه جنورا وکری کچک به جن به ابو خوازی پرورده ابو خوازی خو پیش خینی خیالی خو های طموحی خو هبه هر جو جیویه جی پرورده بداره یعنی وقت ما گوین داری مجگیور وکری